perezida w'ikipe ya FC Barcelone yitwa Joan Laporta yavuze amagambo akomeye cyane avuga ngo wumva aya magambo turagaruka kuho yaturutse. Yagize ati dufite umukino yavuze ngo itangazo rya La Liga iriheruka no kugerageza kuducamwe igikuba nka FC Barcelone. Dufite umukino ukomeye cyane uyu mugoroba. Hanyuma ibyo batekereza ko batageraho mu kibuga barashaka kubikorera hanze y'ikibuga. Barashaka ati niba dutsinda mu kibuga kuri finali ya Copa del Rey. Kandi turaza kubasubiza n'imbaraga nyinshi abavuga ni Javier Tebas na La Liga. Arakomeza ati rimwe na rimwe mbariyumvisha ko ibi bintu atari uguhurirana. Uyu munsi itangazo ryasohotse kandi uyu munsi dufite umukino ukomeye cyane na Atletico Madrid. Ibi bintu nka perezida wa Barca ntabwo ndaza kubitorera, ntabwo ndaza kubyihanganira. Aya ni amagambo perezida wa Barcelona yavuze asubiza statement ya La Liga batangaje uyu munsi mu gitondo bamenyesha FC Barcelone ko ibyo yagaragaje byahiza kuri mari yo kuringaniza ibitabo bakoze deal ya miliyoni 100 z'amayero bagurisha imyanya ya VVIPs muri stade yabo Camp Nou kugira ngo nifungurwa hari abantu babaza bafite ibyicaro bihoraho baguze ni nko kugurishamo ibibanza ari bo babyigurishiriza baravuga ngo ibi bintu twarinyuzemo neza dusanga uburenganzira mwahawe bwo kugera kuri rimwe mu mafaranga donc kubemerera kwandikisha Pau Victor ndetse na Dani Olmo ntabwo ariko byagomba kugenda. So iyi season irangira Pau Victor na Dani Olmo ntabwo bazaba banditswe, muzongera musengo bazongera aba free agents babishaka. Iyi ni coup de gueule ikomeye cyane muri FC Barcelone. Nagerageje kubikurikira hari ingingo Laporta avuga ngo nimwe mwaduhaye uburenganzira bwo kubandika. True. Ngaho ni mujye muri public muvuge ko mwakoze amakosa yo kutwemerera kwandikisha abakinnyi Aderat kwinjiza muri dossier neza. FC Barcelona mu mpera z'ukwezi kwa 12 Championnat Espagne La Liga yagize gutya yandukuza abakinnyi babiri Dani Olmo ndetse na Pau Victor. Bamwe mu bakinnyi bananditswe shampiyona ijya gutangira mu minsi ya nyuma ntabwo byabanje kugorana ariko biza kurangira FC Barcelona ikoze ibishoboka byose iza kubibandikisha. Yes. Mikino mu kwezi kwa mbere kujya gutangira La Liga ipropoza amakipe akagomba gushora 50% by'amafaranga bafite bazinjiza. Bivuze ngo niba ugomba kuzahemba miliyoni 500 kuri konti yagomba kwerekana ko ufite miliyari kuko wemerewe gushora kimwe cya kabiri cy'amafaranga winjiza. Noneho akaba itegeko rikwemerera ko mu gihe ari abakinnyi utari gukoresha muri icyo gihe ushobora kuba wakongeramo abandi bakinnyi ukaba wabandikisha. Ni nayo mpamvu nyuma y'ivunika rya De Jong ndetse na Christensen Pau Victor na Dani Olmo bemerewe kwandikishwa. Hanyuma igihe bari bakiriye bagarutse muri equipe ya mbere byahise automatically byongera kubakuramo. Yes. Ni nayo mpamvu ubona ko batangiye banditswe bahita bava muri liste nyuma yuko ba Christensen bagarutse mu kibuga. La Liga yasobanuye ko FC Barcelona icyo gihe ikura Dani Olmo na Pau Victor kuri liste y'abakinnyi bemerewe gukina shampiyona ndetse n'amarushanwa amwe imbere mu gihugu muri Espagne. Yavuze ko FC Barcelona iri muri 1.2 rule. No kuvuga La Liga yo ivuga ko ikipe igomba kuba iri muri 1.1. Samira amaze gusobanura ko ekipe amafaranga irimo ihemba amafaranga irimo isohora adatuma ijya muri mwe mu gihombo muri ekonomi iri kuri rimwe. No kuvuga ngo ibyinjira n'ibisohoka birahura biraringaniye. Iyo ugiye kuri rimwe kuri kabiri ibyinjira byabaye byinshi. Yes. No ibisohoka byabaye byinshi kuruta ibyinjira. Niko kuri. Barcelona yashyize kuri rimwe. Icyo gihe Barcelona yinjiye muri rimwe n'ibice bibiri.
ari nacyo turi buze gusobanura impamvu yasubiye kuri 1.1 icyo gihe kugira ngo bongere kwandikishwa. Ariko Joan Laporta FC Barcelona yisanga noneho kugira ngo byumve ko byari bibi cyane, yayisanze muri 1.4 ayisanga yinjira muri FC Barcelona. Ni nayo mpamvu yakoze ziriya manevre nyinshi, yasoraga inshuro enye z'amafaranga yinjije menshi cyane. Barcelona yari yakoreraga mu gihombo muri ubwo buryo, kuko ariko kuri none igihombo gikabije, si igihombo cyoroheje gusa, 1.4 aba ari igihombo, aba ari amafaranga menshi cyane usora atinjira. Joan Laporta akora ibishoboka byose, asinya deal na Spotify amafaranga atari make. Abantu baribuka inkundura y'uyu mufatanyabikorwa ugomba kubambika, harimo intambara ya Rakuten na za Adidas na za Nike. FC Barcelona igera ipropoza ko nibatabaha amafaranga bifuza bazajya banikorera jezi akaribo bazicururiza aho kugira ngo bambikwe n'undi mufatanyabikorwa niba batari kubaheza amafaranga bifuza. FC Barcelona irekura abakinnyi yari yaguze benshi, irekuramo ba Pierre-Emerick Aubameyang, irekuramo ba Adama Traoré, igabanya ba Dani Alves, irongera ishyiramo abandi ba Robert Lewandowski, abandi bagabaniriza imishahara ba Frank de Jong. Bagiye na ba Lewandowski babwira ati mugabanye umushahara mu gihe gito, none ko igihe kigenda cyegera imbere tuzagenda tuyongera, ariko byaka kanya mudufashe kugira ngo twisange muri 1.1 rule. Ni manevre Barcelona yakoze kugira ngo nibura ive muri 1.4 yari irimo igaruke muri 1.1. Icyabaye nuko mu kwezi kwa 12 umwaka ushize Barcelona igeze muri 1.2 Samira bigarutseho, yari Corona Darauja agarutse, Andreas Christensen agarutse, abakinnyi bari baravunitse na Frankie de Jong bongeye kugaruka kuri list y'abakinnyi bagomba gukina, na Gavi bari baravunitse kuko byari byabaye ngombwa ko babakuraho previous champion ijya gutangira. Barcelona rero iravuga ngo bano bakinnyi bari hanze igihe kineke kuri list. Itegeko rya La Liga rikwemerera ko we ubona hari abakinnyi utazakoresha mu gihe runaka bitewe n'ibibazo by'imvune, wemereye kubakuraho kuri list kuko none ntubakeneye kubakoresha, ugahita uba wandikisha abandi ukeneye, ariko bikaguma mu kubalansa bya bitabo byawe. Hanyuma kuvamo kwa Araujo, Christensen, Gavila na wao muhorandi wundi byatumye Pau Victor uyu nundi dozera ari hanze regano yatangiye ari hanze Frankie de Jong byatumye bandikisha Pau Victor na Dani Olmo batari basanzwe bandikwa mbere yuko ubwo La Liga yatangiraga. Hanyuma bakiri imvune bakigaruka abangaba basubira inyuma, nabwo Saga yongeye kugaruka. Mu kwezi kwa 12 La Liga bakura ivuga ko Barcelona yongeye gusubira muri 1.2. Joan Laporta biramucanga, icyo yahise akora niki, yahise agurisha imyanya ya VIP ya FC Barcelona kuri Camp Nou nshya igomba gutangira gukinirwa mu mwaka utaha, Spotify Camp Nou. Bagurishije imyanya 475 bayigurisha abanyakatari, abarabu nibo bayiguze kugira ngo ibe lodge yabo, hano bazajya bari gupira mu buryo buhora bataguza amatickets cyane rwose, bahagurisha amatickets. Noneho bahagurisha mu gihe cy'imyaka 30. Jesus Christ. Bahagurisha mu gihe cy'imyaka 30 Barcelona itahishyuza. Iyo lodge ya VIP imyanya 400 abakatari bazajya bayicuruza. Abanyakatari nibo bayifite izo rights, nibo bazifiteho ubwo burenganzira mu gihe cy'imyaka 30. Kugurisha impyiko, ariko Barcelona yagurisha impyiko. Ariko Barca wibuke ko niyo mpyiko y'ikipe muri kugurisha VIP lodge ya imyanya 400 470 byose nekereza ko FC Barcelona yasizemo room yuko ariko ntibayigurishije ko muteri ngo vango bayigurisha imyanya 30 urumva no kugurisha ariko bitewe nuko itiki izajya izenda izamuka uko nk'abanyakatari bashobora kuba ntituri buze bakayicuruza abandi bafana bari buze kureba iyo match, hanyuma bakagabana bitewe na pourcentage bagiye bumvikana n'uburyo tike zizajya zihindagurika. Abanyakatari na Barcelona bafite ukuntu bazajya bumvikana kuri ayo matike yabo bagurisha kari pourcentage ijya ku banyakatari ndetse na pourcentage Barcelona isigarana. Urumva Barca uretse no kugurisha VIP seats, recently yanagurishije studio yabo ya Barca TV, televiziyo bagiye bagurishaho imigabane, bagiye bagurisha imigabane biriya byose kubikora. Joan Laporta yabo TV batangariza ibitego bagaragara ama highlights n'indi byose yabo basesengurira Barca TV. Biriya byose nibyo Laporta yakoraga kugira ngo Barcelona
wakomeza bariye kugira ngo Barcelona isubire muri 1.1 guseka kandi ikipe ibabaye ryatungo ariko reka dukomeze gato umva Laporta nicyo yakoraga kugira ngo Barcelona ayikure muri 1.4 yayisanzemo ashaka uburyo amafaranga yaba menshi kuri konte yabo kugira ngo basubire kuri 1.1 ariko muri ibyo bibazo Laporta yakoraga ibishoboka byose Paris Saint-Germain yakoze attempt yo gusinyisha Lamine Yamal babaha miliyoni 300 zagombaga kuba ewan zagombaga kubikemura byose Barca ikaba ifite sustainability y'imyaka 3 iri imbere miliyoni 300 ni amafaranga atarigeze agurwa umukinnyi n'umwe ku isi Barca yarabyanze yagurisha hazaza Barca yaravuze ati uyu niwe dufite uyu niwe Messi wacu tuzacuruzaho mu gihe kiri imbere ntago twamubaha byabaye ngombwa ko FC Barcelona by the time bayikuraho bakinnyi babakura kuri list kandi itegeko icyo gihe ryavugaga ko umukinnyi wakuwe kuri liste itegeko rya La Liga ingingo 141 n'ibice 5 ryavuga ko umukinnyi wakuwe kuri liste muri sezimwe bidashoboka ko yakongera kuyigaruka muri sezimwe amakipe menshi muri La Liga yarema nabikurikirana avuga ati reka turebe ko muzabasubizaho ariko FC Barcelona iravuga ati twebwe dufite case iri individuelle iri nyuranye iri special ntago mwaka bayimo dupenaliza muri ubu buryo niba tubikoze twaba tubonye amafaranga dusubiza muri 1.1 rule mureka abakinnyi bacu bagarukeho Barcelona muri RFF biranga ubwo ni muri federation muri La Liga biranga ariko irega mu nkiko n'urukiko rw'ibanze rurabyanga bareze mu rukiko rukuru rwa Espagne rw'umupira w'amaguru nirwo rwatanze umucyo ko abasore bakongera kwandikwa ariko Tebas ntago yigeze anyurwa yaravuze ati ndakomeza nkuri perereza ryimbitse kugeza abana basore bandukuga imizi yavuye mu mizi neza ikibazo cyo kwandikisha abakinnyi cya FC Barcelone ariko navuga ko byose yaramaze kwivuga ariko ataragera aho biturutse donc icyo mpamvu bigarutse icyo Joan Laporta tumva ni gute mwaturitse mu kwezi kwa mbere muti abakinnyi mwabandikisha muri kuri rimwe nta kibazo ariko se niki kibaye akakanya ku buryo mutwamura uburenganzira mwaduhaye habaye iki like ni ikintu batumva adira ni icyo abantu batazi akakanya bakunze umupira w'amaguru cyatumye Barcelone ahari yongera kumenyeshwa ko iri muri esheke ikibaye nuko La Liga yavuze yuko manevre Barcelona yakoresheje yo kugurisha VIP seats yo kugurisha iriya myanya ya VIP miliyoni zikabakaba 100 bakata bazishyira kuri konti yabo bigatuma basubira muri 1.1 rule La Liga yavuze ko itemerera iriya manevre ngo ntabwo ibyemera ni nko gutirisha iravuga ati biriya mwakoze ntago ari byo kandi kiragiye barabyemeye ariko this time La Liga yavuze ngo ntago ari byo Joan Laporta impamvu ubona arimo baseka cyane arababwira ati ariko Real Madrid iyo yakoresheje iryo banga mukayemerera kuko Real Madrid nayo buriya iriya stade yabo nshya ndajya nkubwire ko nabo bagurishije VIP boxes seats zabo nabo barabigurishije miliyoni 82 Real Madrid nayo yakoze izo manevre ituma nayo amafaranga yiyongera kuri konti yabo baguma muri 1.1 rule mu gihe gihoraho baravuga ati niba Real Madrid yarakoresheje iyo manevre mu myaka yatambutse kubera iki twebwe izi saha mutaduhereza ubwo burenganzira urumva niyo basubira mu nkiko izi saha Joan Laporta yavuga ati ntago bishoboka kuba umwe yarabyemerewe ngiye nkabana arimo mbyemererwa niyo mpamvu yavuze ati ninsubiza ndasubizanya umujinya mwinshi cyane Joan Laporta aravuga ati ibi muri kubikora mu buryo bwo kugira ngo mutume tudashyira ibitekerezo kuri shampiyona ndetse n'uyu mukino ukomeye dufite kuri uyu mugoroba mushaka guteza umwiryane mu rwambariro kuko n'icyo gihe Daniel Olmo na Pau Victor byabaye byinshi abakinnyi kubaho badafite amasezerano umukinnyi batangiye gufiringa very uncomfortable muri equipe uribuka ama interview yagiye agaragara kiriya gihe bamwe mu bakinnyi bavuga ngo izi sana akizera gute ko nazajya muri FC Barcelona nkizera ko nzayikinira bihoraho hatabaho ibyo bintu Rafinha yigeze kubikomozaho n'amakipe arabatrolinga aravuga ati twebwe musa nkaho muri mwica isura yacu ariko twebwe icyo twakoze byemewe n'amategeko biri legal ntago biri legal ntago twebwe impamvu Tebas ashaka guhangana Barcelone yagize ikibazo cy'ubukungu igira ikibazo cy'imari kimaze imyaka myinshi itari na mike Barcelone kugera aho igurishirizwa VIP seats urumva nyine ni ibintu yakoze byaranjoma kugira ngo irebe ko yasubira ku murongo mu bijyanye n'imari turabizi yamaze igihe kirekire itagura abakinnyi itira cyangwa se n'abakinnyi b'ubuntu badafite amafaranga ba make
kuba Barca iteka ryose iyo hari ikibazo igomba kubaho kondane na La Liga kubihitirira ikavuga ko ari victime abikora bashaka kuyidestabiliza nk'ubu ngubu match bafite na Atletico Madrid ariko mvisha uburyo Laporta bivuga wagira ngo bagiye gukina na Real Madrid wagira ngo ni classico icyo kintu nanone cyo kwigira victime iteka ryose ntabwo mutekereza ko Barca sometimes kabya ko nk'ikibazo cy'ubukungu ni Barca cyiteye kuva mu mizi kuva ku makontra ba Piqué kuva ku bya Lionel Messi kuba tayinga kuri club ubundi byatangiye amafaranga menshi bitarabaho kugura Neymar amafaranga menshi ari mu mapuro kumugurisha ahubwo no kumugura Neymar bamuguza amafaranga ngo arenze ari mu mapuro yari menshi cyane so babikoze mu buryo bwa kimafia ikibazo niba cyaraturutse muri Barca indani kuki bakunda kwigira victime nkaho bagendwaho La Liga ibanga ishaka kubakura muri champion why FC Barcelona nibyo mu mizi byo igurisha Neymar miliyoni 222 z'amayero muri 2017 wajya muri equipe ya Paris Saint-Germain. Barcelona yakoreye amafaranga menshi, amakipe menshi burayamenya ko ifite amafaranga nayo iyica menshi pe amafaranga menshi ku isoko. Icyo gihe bari bafite abayobozi navuga babasukwa reka mbigarukeho mu buryo Joan Laporta na not Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu wari perezida wayo muri icyo gihe, afite abadirecteur sportif barimo ba Eric Abidal na bagenzi babo bagiye babanza muri icyo gihe. Ayo mafaranga bayakoresheje mu buryo navuga butarimo ubwenge bwinshi cyane. Ousmane Dembele kumugura miliyoni 130, Philippe Coutinho miliyoni hafi 140, Antoine Griezmann miliyoni hafi 120. Ubwo n'abandi baki urumva already bahise barenza amafaranga bakiriye kuri Neymar, bahise bayarenza mu bakinnyi batarenze batatu gusa bashaka kumusimbuza. FC Barcelona byisanga ko ifite n'imishahara myinshi bigarutseho yabarimo ba Lionel Messi, abarimo ba Luis Suarez. Ndakwibutsa ko Lionel Messi nawe kugira ngo ave muri FC Barcelona ni risque Laporta yafasha, aravuga ati turamutse tugaruye Lionel Messi agasinya amasezerano mashya kumuhemba ntago byari gusubira muri 1.1 niba byari budusaba imyaka 4 biraza kudusaba imyaka hafi 10 dufite Lionel Messi kumutunga hano. Messi muribuka ko yanagabanije umushara ku rwego rudasanzwe, aragabanya pe. Messi adavana muri Barca yaravuze ati ngewe iyo banyegera bakananganiriza almost nayibukinire n'ubuntu. Ariko Joan Laporta aravuga ati ntago FC Barcelona ari classe yo gutunga umukinnyi nka Messi umutesha agaciro umuhereza amafaranga nkayo bahaga Joao Felix 400 buri kwezi, yari 400 buri kwezi. Urumva yari amafaranga makeya 100 ku cyumweru. Baravuga bati ibi ngibi ntago bibaho, ntago Lionel Messi yari bube twari umutunge muri ubwo buryo. Biba ngombwa ko Messi ava muri FC Barcelona atabishaka, ariko icyo gihe yari risk ikomeye Joan Laporta yafashe na bagenzi be bari bamwungirije icyo gihe ari uyu mungu wa Cliff Jordi Cliff nibo bafashe iyo risk mu by'ukuri. Baravuga bati ntago byashoboka, bagira amahirwe bagira umugabo w'umuhanga cyane Transfer Guru wari muri transfer zabo icyo gihe, bituma bibafasha cyane. Uyu mugabo baje no kumurekura recently, yifuzwaga n'ikipe ya Aston Villa. Ndamwibagiye umugabo w'umuhanga cyane wabakora transfer muri kiriya gihe, bituma FC Barcelona ikomeza gukompeta, inanyuzamo itwara igikombe cya shampiyona idashoye amafaranga menshi. Ariko FC Barcelona mu mizi Tebas byitwa ko ngo kwakari burya Tebas rero niwe wica PRA agatuma bisa nkaho Barcelona ihora yiriza. Tebas ni umugabo udatinya kujya mu itangazamakuru avuge ko akunda Real Madrid kandi nayo yikasa nyine ariko avuga ko akunda Real Madrid, ahora avuga ko feva kuri Real Madrid amarangamutima ifiteho. None se reka nkwereke, urumva icyo kintu bisaba iki kugira ngo umuntu abe president wa ligue? Ubu Bwana Haji Mudaheranwa yareka kuvuga ko akunda Gorilla cyangwa ko akunda Rayon Sport kandi yarayibayemo tubizi. Ariko mbere ibyo nta kibazo, mbere uko ajya kumuyobozi muri La Liga maybe yarafite equipe akunda kandi birazwi biba biri imihanda. Ariko ahora bivuga ko yanga Barca, ibyo nabyo arabivuga openly, serious arabivuga. Umuntu yitwa Tebas ngiye mbona ari umuntu ushaka kwigira, ashaka kujya hejuru ya makipe yombi kuko erega Saga ya Barcelona ije
ukwezi gushize twari mu isaga ya Real avuga ku by'abasifuzi avuga ngo Real Madrid ngo ntabwo yari gukwiriye kubanga ari equipe ngo igira igitekerezo yaravuze ngo Real Madrid ngo mu makipe ngo yarakwiriye kuba agira igitekerezo bijyanye n'imisifurire ngo no kwibirwa Real Madrid ntiyari kwiriye kuririmo nimwemerewe kurekana kandi mwibwe bivuze ngo sibyabaye se nibyabaye niko kuri bivuze ngo Tebas we nta kipe arashaka kuba hejuru ya makipe yose kuko usanga federasiyo zindi zifavoriza no amakipe akomeye muri ligue ariko Tebas ya makipe yose arayakasa mu buryo bumwe cyangwa ubundi Real Madrid kujyana n'imisifurire barayikashije anavuga ko ubwo ariyo ya mbere imanipira abasifuzi ngo bashizeho channel ya YouTube do television ngo yo kuzajya birirwa basesengura abasifuzi bakabatera ubwoba mbere ya match ni televiziyo ya Real Madrid ngo mbere ya match buri minsi 3 bakora ibiganiro bitabarika ku basifuzi abasesengura bavuga ngo uyu musifuzi baduhaye hari no by'inyarugenge uyu wikunda Samuel baduhaye aramutse akoze ikosa nzaba mukarabye urubitangira ibiganiro nk'ibyo kabikora icyumweru cyose mbere ya match nominations bazizwe muri Espagne icyumweru cyose hose zibazizwe n'inazi zibazizwe rero icyo kiganiro yavuze ati ntabwo bibaho Real Madrid ni ikipe ikanga abasifuzi karabitimida ubundi uzi navuga source cyangwa se inkomoko ya Tebas muri kino gihe cyavanga kugaragara nk'uri muhangana na Barca na Real Madrid. Uyu mugabo yigeze kuzana umushinga wagombaga kwinjiriza La Liga hafi miliyari 2 z'amayero ngo ikaba miliyari 1 y'amapaundi na miliyoni 95. wari umushinga wa CVC, wari umushinga yuko aya ma equipe ashobora kuzajya akinira imwe mu mikino ya shampiyona hanze ya Espagne, bakaba bajya mu bihugu bitandukanye. CVC yemeraga gushora amafaranga menshi muri shampiyona ya Espagne, pe amafaranga menshi afatika. La Liga nayo ikagira amafaranga menshi gatangira guhatana na za Premier League, ariko aya ma equipe aza kubyanga. Amaze kubyanga ararakara cyane. Aya ma equipe noneho azana n'umushinga wa European Super League. Ama equipe Real Madrid na Barcelona aribo basa nkaho bari ku ruhembe, nabarabakasa cyane, arabakasa mu buryo bufatika, kuko yaravuga ati aya mafaranga turamutse tuyafashe ya CVC, izi saa ikipe imanutse mu gihugu cy'Ubwongereza, imanutse muri shampiyona ikorera amafaranga menshi kurusha ikipe ya gatatu muri shampiyona muri Espagne. Siko kuri Samuel? Niko bimeze. Ikipe imanutse mu Bwongereza, image rights kuba yarerekanwe ku mateleviziyo ishyira amafaranga menshi kuri banki yabo kuruta muri Espagne ikipe yabaye ya gatatu. Aravuga ati CVC yagomba kudufasha ko amakipe agiye kuzajya akorera amafaranga menshi, akinjiza amafaranga menshi, kandi akaba ari amafaranga ajya muri club zose ko amakipe yo muri Espagne recently akubiswe n'ikibazo cy'ubukene. Ndibuka FC Sevilla minsi yashize irimo igorwa no guhemba, za Valence kugura abakinnyi ba nta kigenda, niyo mpamvu iri muri ibibazo byose tubona ifite muri iki gihe. Tebas yavuga ko uyu mushinga uzafasha La Liga kujya kuri standard, ku buryo n'ama equipe nayo atangira kugira ubushobozi, bikava kuri FC Barcelona gusa, bikava kuri Real Madrid gusa na Atletico Madrid. Aya ma equipe atatu ya mbere akomeye muri Espagne niyo yabirwanije cyane. Aravuga ati impamvu barwanije no mushinga wa CVC, baravugaga ati uyu mushinga niba uzanye amafaranga muri shampiyona tuzajya dufata menshi, kuko nitwe dutuma ino shampiyona igaragara, nitwe dutuma ino shampiyona ama televiziyo ayigura, nitwe turi influential. Icyo gihe ntibabyumvikana muri terms, nitwe baza kureba. Yes, ntibabyumvikana muri terms z'ibyo Barcelona yazagifata, Real Madrid yazagifata, Atletico yazagifata, FC Sevilla n'izindi. Biba ngombwa ko uno mushinga amakipe wanga. European Super League nayo bayizanye, baratoye kuko amakipe matari yakandamizwaga. Arabyanga nyine kuko ntabwo watorera ko Real Madrid ari bona amafaranga na Barca, kandi amakipe yandasigari afite amajwi menshi gutora. Mubushize imanuka ikipe ya Luton yamanukanye miliyoni 107 z'amapaundi, bandi 101, Sheffield 101. Yeah, niko kuri. Urumva rero aya ma equipe byabaye ngombwa ko nabatangira kujya ayakasa
nyine basa nk'abatangiye kujya bahangana buri wese icyo akoze bahangana nyine ntago hakirimo solidarite ntago izi saba bikitwa ko noneho barimo bahangana na Premier League kugira ngo no bajye kuri level basigaye babaho nk'abahimana ukuntu Tebasi Yohani Laporta byavuye ku rwego rw'amaklebe ahubwo bijya mu buryo buri personal ni Laporta vs Tebasi ni Tebasi vs Florentino Perez ni Perez vs Laporta muri ubwo buryo nyine ntago donc bari gukorera hamwe muri kigiye niyo mpamvu barimo barushyanya mu bintu byinshi cyane bitari na ngombwa Tebas akagorana akandukuza abakinnyi yine equipe ibaze kwandukuza abakinnyi b'Abespanyol bakinira ikipe y'igihugu uri kumva ko urumva nyine biba byabaye personal na abakinnyi b'Abespanyol equipe y'igihugu ya Espagne irabakeneye Dani Olmo ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Espagne ariko nyine Tebas yabigize personal niyo mpamvu nyine nabo bavuga bati zoya duhangana mu nkiko bikomeje gutya equipe ya Barcelona yaza bitaba afite sezitaha kugeza izongera kubitunganyiriza uburyo bigenze gutya reka tuvuge nka turimo turasoza kuri ingingo by the way reka tuvuge nko kuri Dani Olmo aramutse atemereye kwandikishwa ubwe aramutse afite desire zo kuva muri Barca ko ari umwana wikunda cyane ariko aramutse ashaka kuva muri Barca yahita yidekarara nk'umu free agent akagendera ubuntu umva uburyo ingingo bikomeye uyu ni umukinnyi Barca iramutse imucuruje amucuruza miliyoni nka 60 cyangwa 80 zo yamuguze by the way yamucuruzamo nka 80 ahubwo ko ni nimero 10 mwiza cyangwa n'iki yazamuye urwego cyane Dani ni umukinnyi mwiza Docarte ni umukinnyi mwiza ari kuri level nziza cyane cyane n'abakinnyi beza so aragaragaza urwego rwiza no muri Espagne so kuba rero wamushyira muri risk yo kuvuga ngo nka Man City iramutse imwifuje ashobora kubitekereza agahita agenda imishakisha muri Espagne yirwasera yo muri Espagne